na zindi nkuru zihariye front page z'ibitangazamakuru byandikira mu karere k'ibiyaga bigari n'isurwa ry'ikigo cya gisirikare cya Rumangabo mu karere ka Rucuru mu gice cy'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bigenzurwa n'abarwanyi ba AFCM 23 bagamije impindura amatwara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Son Excellence Joseph Kabila Kabange yasuye ikigo cya Rumangabo nyuma y'amasaha make gusa asesekaye mu mujyi wa Goma. Ni message ikomeye cyane kubari Kinshasa, Parquet des peuples, Palais de la Nation, Félix Tshisekedi, ihuriro ry'amashyaka musigikiye Union Sacrée ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ibi byose rero ni ingingo tugiye gukomozaho tunava ku magambo yoze ari President Afrika y'Epfo Thabo Mbeki ufatwa nk'umwe mu bantu bafite experience mu bya politique ku mugabane wa Afrika. Wanavuze ko nakabuza we mu mbonizi yabona AFCM 23 imaze kubaka ubushobozi kuba yatembagaza Son Excellence Félix Tshisekedi. Mu kiganiro n'isesengura makuru ndi kumwe na Mr. Akingi tugiye kwinjira muri aya makuru yose tuyasesengure nkusaba gukora subscribe niba ari ubwa mbere dukurikiye ndetse birumvikana abo dusangwe tubana umunsi ku munsi mbashimira cyane. Mwumve kino kiganiro kugera ku musozo kirimo amakuru menshi ukeneye kumenya kubera mu karere k'ibiyaga bigari. Reka mbaho umwanya ubundi tubivimuzi n'umuzingo. Nyemera mbanza ariko musuhuze. Yego. So tuje gusesengura amakuru birumvikana na makuru abagezweho by'umwihariko muri kano karere k'ibiyaga bigari. Dufite ingingo nyinshi turibuze gukomoza ariko by'umwihariko ingingo ya mbere navuga iri kuri front page. Mr. King ni President Kabila. Yego. Hashize iminsi mike asesekaye mu mujyi wa Goma. Nubwo kugeza ubu na mafoto cyangwa se video zeze mugaragaza ari mu mujyi wa Goma ariko bitewe nuko abayobozi ba AFCM 23 babishimangiye bimwe mu bitangazamakuru byandikira imbere muri Kongo bakabishimangira ubutegetsi bwa Kinshasa bukabikomozaho byatumye koko bibukurimamo Kabila kuba ari muri Goma si ikintu gishidikanywaho, si ikintu abantu benshi bashobora kujiteganya kuri ubu. Yego. Inkuru rero nyamukuru no buryo mu gihe kitarenze amasaha 28 ageze mu mujyi wa Goma yasatsura ikigo cya gisirikare cya Rumangabo. Iki kigo cyahoze ari ikigo cy'igisirikare cya leta FARDC ariko nyuma y'uko M23 ifashe ibice byinshi birimo Rucuru, Masisi n'ahandi ubwo nibice byose birimo byagiye bigendanira muri nako kino kigo cya Rumangabo cyagendaniyemo nava ko yari base militaire y'ingabo za leta mu gice cy'uburasirazuba. Yari base militaire kuko cyari ni ikigo kinini. Ni ikigo cyatangirwamo training ndetse n'ubu ngubu nibyo M23 biri gukora muri kino kigo niho abifuza kujoininga military wing ya M23 ubwo n'ishami rya gisirikare ryabo bari kunyuzwa no Rumangabo. Bamwe mu bahoze mu ngabo za leta nabo barabanza bakanyuzwa no Rumangabo kugira ngo bahindurwe bahabwe principe bahabwe umurongo ngenderwaho mushya w'ibyiyumviro n'intego n'intumbero M23 ifite. Kabila gusura Rumangabo hari byinshi bisobanuye. Even no kuba Kabila yabarizwa muri AFCM 23 nubwo kugeza ubu na ruhande official cyangwa se mu buryo bwemewe n'amategeko rurahishura ngo rwemeze ko imikoranire yatangiye. Habe Kabila habe we n'umuvugizi we nago baremeza ko bari muri AFCM 23 na AFCM 23 nagiremeza ko yakiriye President Kabila ngo bamwakire nka membre mushya. Gusa icyo tuzi nuko ari mu bice bigenzurwa na M23 ndetse noneho yanongeyeho cyangwa se yahise ashyiraho ikintu cyo gusura kino kigo cya Rumangabo. Yego. Ikintu cyamenye guhera mbere yuko ninjira mu kuba yasura Rumangabo ndagira ngo ungaragaze impamvu Kabila ari ingenzi cyane mu kuba yaba membre wa M23. Ruvuga ngo M23 mu bintu byose ari ikeneye habe military power barazifite. Biterwa n'iki cyase tubibonera he? Tubibonera ku kuntu bano barwanyi ba M23 bagenda bigarura ibice byinshi bitandukanye. Yego. Ariko baburaga ikintu kimwe kandi cy'ingenzi. Baburaga umuntu navuga baburaga public figure, baburaga umuntu ushobora kubavuganira cyangwa se wagara muri UN akavuga bakumva cyangwa se isi yose kumva. Yego. Kabila nk'umuntu wabaye mukuru w'igihugu imyaka 18 umuntu ufite connection nini. Yego. Umuntu ufite experience kuba president iyo myaka yose ni umuntu ushobora no guhagara imbere ya UN akavuga kandi byavuze bikumvikana. Yego. Ni umuntu ufite icyo navuga ngo ubundi hari cyitwa voice power. Ni umuntu ufite imvugo ye irimo ubushobozi mu mivugire ndetse no kuba nyina abantu ashobora kubabwira bakumva. Ibi byose rero hoze ari President wa Repubulika ya Kongo Kabila afite ubushobozi ari kuri calibre. Ni ukuvuga ngo ku gikombe cy'amazi
cyari gicagase Kabila reka dufate kari uje kucyuzuza bivuze ngo yaje kucyuzuza kugira ngo kibe cyiteguye ko abantu bashaka kugikonsuminga. none se nta guciye mu ijambo bwana Bayingana Semugesha Joseph Kabila yaba ari umwe mu bantu b'imbaraga cyangwa se mu bayobozi bafite ijambo rikomeye muri Kongo Kinshasa no hagati ya M23 ku buryo ikibazo kiriya ntambara ya M23 iriya ntambara y'umutwe wa M23 yabaje kukirangiza. Reka mbaze mvuga ino ngingo kugira ngo mvuge ukuntu bikomeye. Kabila avuka muri Katanga. Nuvuga ngo Kabila umunsi yeruye mu buryo buri officially bikavugwa ko yamaze kujoininga AFC 23. Bivuze ko n'abanyakatanga bose nta numwe usigaye. Nubura abanyakatanga basanzwe batavuga rumwe na Kisekedi. Yego. Basanzwe bamushinze ko atonese abanyakasai havuka. Nta gucira mu ijambo bivugwa ko Katanga nayo ubwayo ishaka kwigenga. Nayikeneye ubwigenge bwayo. So, munyani magambo nayo Katanga twayibara nk'igice kiri favorable kuri Kisekedi. Ntaho Kisekedi afite abamwumva cyangwa bamukiye muri Katanga. None se ko Kongo yatoye Kisekedi. Intara ya Katanga n'intara ya Kasai ntago batoye Kisekedi. Ubundi iyo bigeze ku nyuma y'amatora wibuke ko bitavugwaho rumwe. Habe Colonel Nanga uyu muyobozi w'ihuriro rya AFC 23 yego wahoza kuri komisiyo y'amatora we ubwe yagiye kuri kamera avuga ko habayeho amasezerano agreement neutral agreement yes yo guhererekanya ububasha hagati y'uwahoze ari Perezida Kabila ndetse na Felix Tshisekedi. Nago kuba Kisekedi ari ku butegetsi navuga ko byatewe majority n'icyitwa general election icyo twita amatora rusange. None se mbere yuko Kisekedi ajya ku Kirombo ajya ku buyobozi ntago yahoze ari umuyobozi muri Kongo. Background iragoye gusa yarasanzwe afite rino shyaka n'iyi niyo Sacre ariko kuba yaragiye abarizwa wenda mu zindi nzego zo hasi mu butegetsi kwa kundi umuntu ngo yabaye mudugudu arazamuka abameya abaguverineri nana hamwe bigaragara platform ye iri hasi. Uvuga umuntu waturutse yabaye nk'ikivejuru kuko ukuntu yinjiye muri politiki ya Kongo ikintu cyamusunitse ni izina ba Kisekedi basanzwe bafite muri Kongo. Kuko si umubyara nyakwigendera muzehe Kisekedi sindi kwibuka irindi kanze ndebe neza n'umuntu wabaye ministre w'intebe kubwa Mobutu Sese Seko kukubaza banga. Yes. Ni n'umuntu wagiye uharanira cyane nukuva n'umuntu uzwi muri politiki ya Kongo kuva Kongo yabona ubwigenge. Yego. Muzehe Kisekedi. Yego. Ni umuntu wagiye ukora ibishoboka byose kujyana biriya ntebe y'umukuru w'igihugu yicareho. Yego. Gusa nibyamuhira. Urumva Mobutu yafashe ubutegetsi 3 ari kuri 9 ndabyumva cyane. So urumva rero nta yari kumenera. Yagiye aba ministre we w'intebe akamucunaguza akamufunga akamugarura. So ikintu cyamusunitse nuko famille Kisekedi ari famille izwi muri politiki ya n'abakire ngo n'abantu ni n'abantu deja bafite ukuntu nyine bafite ijambo mu bucuruzi n'ibindi bikorwa bihabera ariko ni n'abantu no bazwi muri politiki ya Kongo. None nta guciye mu ijambo garutse rero hari ikintu ngira ngo naza kubyibari kuko tuba dufite amakuru menshi ikintu cyo kuza kukivuga nka kirengaho. Nuvuga ngo ndi kuvuga ni Kabila nk'umuntu uvuka muri Katanga. Kisekedi akaba ari umuntu uri gushinzwa nepotisme. Baravuga bati nitujye mu gisirikare abantu bahabwa promotion n'abanyakasai. Abantu bahabwa bahirwe mu gihugu. Bahabwa za kontra z'ubucuruzi n'ibiki. N'abanyakasai Kisekedi avuka. Nukuvuga ngo ibintu byose by'ingenzi mu gihugu abantu babibona nabo aho Kisekedi avuka. Baravuga bati Perezida wamaze gukora ikosa ryo gufata igihugu usa nkaho abanyakasari bugira nk'abantu bawe. Kongo igizwe na miliyoni zirenga 100 Kasai ubwayo ntitwe na miliyoni 10. Urumva na makosa gufata 10% ukabitonesha kurusha 90%. Bivuze ngo ari ikunda na bene wa baba lupa cyasa abanyakasai. Yes. So rero mu gihe Kabila biraza kwa byemeje yuko uyu Kabila agiye muri AFC 23 mu buryo official. Bivuze ko Katanga n'indi population kuko statistiques zigaragaza ko kuri ubu aho ibintu bigeze abakongomani biyumvamo Kabila cyane kurusha Kisekedi. Uko nukuri nguhaye urabizi neza na makuru mfite ijana kurindi. Aho ibintu bigeze ubu tariki 27 z'ukwezi kwa gatanu kwa 2025 majority y'abakongomani biyumvamo Kabila kurusha Kisekedi. Uyu munsi 28 noneho anihuje na AFC 23 iri kugenda yakimirating igikundiro muri za Kivu zombi intero nimwe ni Vive M23.
no mu bindi bice urumva muri za Tanganyika za Maniema bino bice byose byegera uburasirazuba bwa Kongo abantu barakunda bari gukunda M23 yego so noneho M23 inarenze kuba noneho ari igisirikare amaze kuba ideology nuvuga ngo nago M23 ikiri igisirikare si political wing na military wing gusa imaze no kuba ingenga bitekereza abantu noneho bari kumva bari kugenda bakonsuminga bakavuga bati koko noneho Kongo yabona baharanira ko ubwicanyi n'ibindi bikorwa by'urugomo bihagarara yego igikundiro cya Kabila n'ugitanye n'igikundiro cya FCM 23 biraza kubyara ibindi bintu none se nk'ubuce mu ijambo Joseph Kabila Kabange nubwo bari kuvuga ko agiye kwihuza na n'umutwe wa AFC M23 cyaba ari igisubizo cyuko hagiye ko balkanization sindi kubona muri kote ya balkanization kuko sinatekereza ko balkanization ngiye sinyibona nk'igisubizo ku bibazo bya Kongo kuko buri balkanization nayo yarema izindi polemique ahubwo bisa nk'ibiri kujyana ku magambo President Beki umva makuru mfite yego hari amakuru hari umuntu amakuru ku mugoroba yambwiye ngo M23 nimara gufata kiriya gice cy'ibirasirazuba bwa Kongo na cya gice cy'amajyepfo ubwo ndavuga cya gice cya Goma na za Bukavu ngo bakamara kubisingira neza bamaze kwifata neza bamaze gukurutira ngo nahandi barakomereza egare kujya mu Burundi yego ngare kujya ngari nayo mpamvu ngo Neva afite ubwoba bw'uko namara gufata Uvira bahita bakomereza mu Burundi ngo kandi ngo Uvira na Burundi no batandukaniye kandi Burundi na Uvira c'est la même ukuvuga ngo mu isesengura makuru buri wese avuga uko yumva ibintu kuko nago twahuza ni kiro nyine isesengura y'amakuru yibera ariko ibintu bizaba kandi reka ngo urugero rw'abantu ni referaho niba uzabigenza reka ngo urugero rw'abantu ni referaho n'abadukurikiye bakurikiye Amatunda TV bajya bumva umupapa bita David Marshal Eugene nago ukabona ibintu siko Dr Rusa ashobora kubibona siko ambassadeur na bamutabo bashobora kubona ibintu siko nabandi bantu twubaha mu isesengura makuru nk'abarimo nk'abatite ku gihe siko babona ibintu babona umuntu wese ukora isesengura amakuru abafite amakuru atandukanye uko nge bayingana se mugeshe mbonamo ibintu siko ndashobora kubibonamo gusa icyo duhurizaho ni iki usanga hafi 80% by'ibyo tuvuga nibyo cyangwa se bifite aho bihurira ariko akazamo umwihariko ugituma ndi bayingana se mugeshi undi akaba David Marshal undi akaba Dr Rusa no umwihariko wonyine uzamo so kuba hari abemeza balkanization byagiye binavuga binageragezwa kenshi nge nk'abayingana se mugeshe navugiye abandi nge simbona balkanization nk'igisubizo ibibazo abakongomani bafite nyemerera no mvuga ino ngingo Mr King ntagire numva yaryoshye nyemerera ingingo nyivugeho nta kibazo ingingo nashaka kuvuga we na mbere yuko tujya gufite ikibazo warumbwiye yego ndashaka ko tuza kuvuga ku kintu cyo kuba Kabila yarasuye Rumangabo kuba yarasuye Rumangabo uko twabikomojeho abadukurikiye babitegereje nibarumva icyo mbivugaho Rumangabo hari ya Kabila yasuye ni yihe misiyo yari mujyanyeyo yarajyanyweyo niki ko iyi myaka yose ishize M23 yirwanaho ishakisha uburyo ihanira amahoro no kwishyura ukizana n'abaturage babaho barya neza kuko ntago bahingaga ntibaryamaga bitewe n'imitwe ya FDLR na za Wazalendo ariko umutwe M23 usanga ko bidashoboka ko abaturage bakomeza kwicwa n'inzara kandi bafite ubutaka bwera baza kwirema mu mutwe baza gushaka uburyo kibaharanira amahoro no kwishyura ukizana iyi myaka yose M23 imaze imisi yirwanaho nta muntu yifasha nta muntu yivuga wiciye akarutega bose bayamagana iki ni cyo gihe Kabila abonye ko no M23 agomba kwiyunga nayo kandi nubundi kuva kera kose Kabila yavuga ko M23 ari umwanzi we kuce giye gusira ikigo cya Rumangabo kandi tuzi ko Kabila atajya mbiza M23 nyemerera nguce mu ijambo mvuge kino kintu yego numva ngo kuba Kabila na M23 bajya no mu bice bagenzura nibwo bimenyekanye mu itangazamakuru si bw'imikoranire itangiye icyo kintu uze cyumve neza nibwo bimenyekanye mu itangazamakuru njye kugeza amagingo nibwo bimenyekanye banza umva iki kintu nibwo bimenyekanye mu itangazamakuru ariko si bw'imikoranire itangiye ndizera nasubijwe none warumbwiye uti ese Rumangabo yajyanywe n'iki niye bisari mujyanye je nangure ndi muri delegation yagiye Rumangabo na nubwo mu byukuri Son Excellence Kabila yangishije inama yo kujyayo reka mvuge nkuko mbyumva nk'umusesenguzi muri izi nkuru zibera mu karere k'ibiyaga bigari Kabila gusura Rumangabo bifite message nini kuko iriya nindi mbaraga kuri military wing
y'abarwanyi ba AFC 23 yewe n'abari kuri tele maze iminsi umva ko muri Warikare M23 iri gukira abasirikare benshi cyane yego za Uvira hazengurukije abasirikare yego ahitwa za Kamanyora Prede Ruzizi hari abasirikare benshi yego muri Goma murabizi ko basanzwe bahari bariyo Bukavu urabizi ko bahari bariyo za Kavumu ni kuvuga ibice byose bafite bariyo ndabizi Uvira bariyo Fizi bariyo ibi rero ni na motivation cyangwa se morale kuri military wing ya M23 yego umukuru w'igihugu umuntu watuyoboye imyaka irenga 18 yego umuntu waturwanyije akanadusenya ubyibuke Kabila yasenye M23 2014 ndabizi ibyo nakubazaga hose umuntu waturwanyije akanadusenya aragarutse asuye ikigo cyacu cya gisirikare dutorezamo ingabo ziri ku rugamba yego message iteye ubwoba iki nicyo bita politique bwira abatwumva uburyo iyo message iteye ubwoba iki nicyo bita politique hari imvugo tuvuga ngo nta mwanzi wari muri politique uru ni rwo rugero rwiza rw'uko nta mwanzi wa politique nta mwanzi ubaho uru ni rwo rugero rwiza ko bajya bavuga iyo mvugo yego uru ni rwo rugero mukwiye kwireferaho koko nta mwanzi ubaho muri politique umuntu warwanyije M23 akayisenya akayishyira hasi uzi ko yashyize hasi kongera gasubira mu ishyamba ubu none hayisuye mu kigo iri gutorezamo iragarutse none hayiyunzeho kubera iki ayisuye mu kigo iri gutorezamo none asubira ntagagiye kubatata kugira ngo n'ukuntu barwanya biragoye ngende kumva agiye kubasura muri kiriya kigo ngari imbaraga zabo narangiza abe opose asubire muri Kongo yongeze kurwanya M23 ntago ariko bimeze kuko urebye umwuka uhari hagati y'abasonexela si wewe nyine utamushyira make ntabwo mushyira amatenga Kabila nabandi benshi ni uko babitekerezamo baje gusenya intare za Salama ariko ngiye banza ubigitekerezo cyanjye hano kwingingo uva ukuntu ibintu bimeze hari urebye umwuka uri muri PPRD ishyaka rya Kabila n'umwuka uri mu ishyaka na Union Sacre ya Felix Tshisekedi ntago babanye neza yego yashari ishusho nayihari kugira rwo Kabila urabizi ko bamaze gutora umwanzuro wo kumukuraho ubusenateri kumwambura ubudahangarwa yego yo kuba senateri ubuzima bwe bwose ibyo sanzwe ubizi ndabizi urabizi neza ko urugo rwe baruteye inshuro zirenze imwe ndabizi urabizi neza ko bamushinjije ubugambanyi treason ubundi ndetse n'imitungo barayimwambuye na banki barazifura siniza amategeko ariko ari ibyaha bibiri nzi gutandukanye icyitwa betrayal ndetse na treason to betray ni kugambanira umuntu yego nge bisanzwe yego nkuko ngewe Mr King yego wenda ndakugambaniye ndagufungishije ibyo byitwa betrayal ariko icyitwa treason haba hajemo kugurisha igihugu ni bimwe bitanga ubugambanyi bwo ku rwego rwa nyuma ni treason yego uvuga ngo ubugambanyi noneho ntago ngiye bayingana nagambaniye Mr King gusa ahubwo ubugambanyi nakoze buragira ingaruka ku baturage bose b'igihugu ndimo nibyo byaha biri kuri Kabila abatwumva basobanukirwe aya makuru ibi busesenguzi babwumve neza kandi iki kiganiro cyumva bakirangiza nibyo byaha biri kuri Kabila yego umuntu we ushinzwe ibyaha nk'ibi inkiko za gisirikare zatangiye gukora ubudahangarwa zimukurikirane yego arakorera Tshisekedi ngo bigende biti bishobora kuba manipulation akano kabara agakino kari agatagisi bishobora kuba manipulation ariko wibuke ko umuntu yoboye AFC Colonel Nanga ushatse wavuga ko yahoze ari ukuboko kw'iburyo kwa Kabila ndabizi ni wo mushyizeho ni wowe wajya umupromoting mu mapeji yewe Colonel Nanga yahoze ari umukozi wa Kabila ndabizi ibi ngibi ubwabyo birahagije kuko twe tutazi noneho ibibera inyuma y'amarido ntituzi ngo Colonel Nanga na Kabila baganira iki twe tubona ibiri aho tubasha kubona ibyo kamera zatweretse cyangwa se by'amakuru twakuye ahandi ako n'inyuma y'amarido tuzajya ariko inyuma y'amarido naho tuzajya tugira ubushobozi tukamenya imivugirwayo cyangwa se ibiberwayo naho tuzajya dushobora kwiyemeje gusesengura abantu makuru asobanutse bakamenya uko ibintu bihagaze kuri kuzuye cyane none se turacyari kuri Joseph Kabila hari amakuru wamenye akimara kugerera Rumangabo muri kino kigo cy'umutwe wa AFC M23 n'uburyo yahindukiye avayo ukuvuga ngo icyo yakoze no kubasura kubasura barimo ibintu byinshi bamwakiriye bate deja bagomba kumwakira neza kuko urumva nk'umuntu wari umaze imyaka 3 ari mu buhungiro yego yarukaga mu gihugu cye nyina mu mpeshyi ya 2023 ese yagiyeho ubundi byavuga ko ari ahantu henshi kuko bano bakuru ibihugu by'umwereka abantu bagiye bayobora Kongo abantu badukurikiye n'abakongomani mu nyumve neza no kuvuga ngo niba
hari abaherwe ba mbere babaho mu isi. Nuba umuntu wese wigeze kwitwa ko ayoboye Kongo aba ari mu baherwe mu isi. Bano bagabo bafite amafaranga ku rwego udashobora kubyumvishaho. Abagabo bagiye bafite imitungo, amazi yo kubamo n'ibindi. Ndaguha urugero rwa Mobutu. Mobutu hari inyandiko nasomye ivuga ko uyu wahoze ari perezida wa Kongo imyaka igwere 35 kugeza ubwo n'imyaka 32 niba ubwonko bwanjye bugikora ku muvuduko hejuru kugeza 97. Uyu Mobutu bivugwa ko nibura mu cyo gihe yahurije hamwe miliyaridi 15 z'amadolari. Ibyo ni bizwi. Yahurije hamwe miliyaridi 15 z'amadolari. Ibyo ni bizwi. Bano bagabo bagiye bafite imitungo ahantu henshi atandukanye, amazu, nimvuga inzu n'ugene nziza kubamo, n'ubwato, n'izanzu zimeze nk'izibwana, ziri class. So gusa byavuga ko ari South Africa, byagiye bivuga ko yaba ari Zambia, bivuga ko yaba ari Malawi, gusa yagumye hano muri Afrika. Ariko ngo yaragiye kwiga. Niko bivugwa muri Afrika y'Epfo. Niko byavugwaga, ariko byaje kumenyekana nyuma ko yahunze bitewe nuko ubutegetsi bwa Kisekedi hari byo nyine urumva iyo bamufata bakatamuta muri yombi bari kutabamwica. Niko bigenda. Ubwo hari batumvikanyeho. Niko bigenda bari kutabamwica. So we yatanze excuse yuko ari amasomo, ariko biza kumenyekana nyuma ko yahunze. Yarahunze umuryango wose gara hehe? Umuryango warahari yiga cyane Gatozi. Kuko madame Nyakeru, madame bamwita mama Olive, umugore wa Kisekedi warahari. Uyu mugore wa Kabila. Yego, umugore wa Kabila. Yego. Mama Olive yibera Kinshasa. Famille ye bavukana nawe nabandi icyane Gatozi. Nago ibyaha Kabila yakoze bigomba kubazwa umugore we niba ari ibyo bamushinze. Nago ibyaha Kabila wenda yakoze niba ari ibyo bamushinze bibazwa bari umunabe cyangwa abandi bari muri famille. Bigomba kureba Kabila. So niwe ikibazo cyari kiriho. Ubwo twizere ko M23 umutwe wa M23 wabonye igisubizo bakimura kwakira Joseph Kabila. Politically ugiye umwe cyangwa se ubundi igisubizo gishobora kuboneka. Sure. Unyemere no ngingo nyihuze n'amagambo President Thabo Mbeki yavuze. Nta kibazo. Thabo Mbeki yayoboye Afrika y'Epfo guhera 97 kugeza 2008. Nanjye navutse numva bavuga Thabo Mbeki. Thabo Mbeki deja na mbere yuko ayobora South Africa n'umuntu yagiye agira inshingano nyinshi. UN aba mu diplomate. Nyine na n'ubu urumva ko iyo bavuze izina Thabo Mbeki n'umuntu udakurikira politique azi izina Thabo Mbeki. Cyane rwose. Kuko hari n'abavuga bati Nelson Mandela. Cyane n'abantu bavuga bati wenda uretse ko Nelson Mandela hagiye abo cyitwa hype. Mwitangazamakuru tuvuze hype no kuvuga ngo ni kumwe abantu bagusunika bakugeza hejuru ugasongera. Ariko turebye ibikorwa. Yego. Thabo Mbeki karusha ibikorwa Mandela. Nibyo. Cyane. Nge nk'umupanafricaniste ndabizi. Kuko Mandela igituma abantu batekereza ko afite ibikorwa nuko itangazamakuru ryo mu burengerazuba bw'isi ariko ryashatse kumugaragaza. Okay. Sinje gupfobya no gusenya ibyo yakoze. Ariko personally genemera Thabo Mbeki kurusha Nelson Mandela. Okay. Uyu mugabo rero amenyere politike ya Afrika. We ku munsi w'ejo ni mu kiganiro na radio bita The Power FM. Thabo Mbeki yavuze ko ubu noneho M23 ifite ubushobozi bwo guhirika Kisekedi. Ikamuhirika Kinshasa. Guhirika ndi kuvuga ni coup d'etat. Yego. Uvuga ngo noneho bafite ubushobozi bwo kumukuraho. Bifashishije iki mbere ko ahirika Kisekedi? Ahubwo banze umenye ngo yavuze ibi agendeye kuki. Aya magambo mbere hose Thabo Mbeki yari ahari. Sibwo amenye M23. Ariko aya magambo yatangaje nyuma y'iminsi mike Kabila yakiriwe Goma. Ibi ni byongera gushimangira influence ya Kabila muri AFC M23 cyane. Ni byerekana ubushobozi n'imbaraga afite. Ni byongera gushimangira ngo President Kabila ni muntu ki. Afite Kisekedi mu Kinyarwanda ivuga ngo muragiye muri mengi. Sindi mukuru cyane kuko sinzi neza origine. Yego. Yiyo mvugo. Kugira umuntu ari menge ariko ni nko kwitonda, kwigengesera. No kwigengesera cyangwa so kuzigama. Yego. Kuzigama utuntu twawe gake tuje mwibanga rikomeye. Uko isaha n'isaha ibintu byahinduka. Byahinduka. Ubwo Kinshasa nabo baragiye bari menge nabonye uwitwa Patrick Muyaya. Ariko ni nko kwikura mu gisebo urumva nyine nk'umuvugizi wa guverinoma. Umuntu nakuri itangazamakuru hari ibyo agomba gutangaza. Aravuga ati Kabila ntacyo aje guhindura, ntacyo tubona, ariko Kabila n'umuntu munini. N'umuntu ndi nakubwiye dutangira kubwiye ko sofa abakongomani muri rusange bari kumva Kabila kurusha nuko
bashobora kumva Kisekedi. nase kuki wamuvugaga nabi mbere yuko atanga iherekanyo washa na Kisekedi kuki yamuvugaga nabi akaba ari kumuvuga neza ubu ngubu. Niko politiki ikorwa. Buriya niyo mpamvu ubwo Tabombe kibe yakonfirmye ko ubu AFC M23 ifite uburenganzira bwo kuba yakorera kudeta Kisekedi akavaho burundu. Cyane rwose. Tabombe yavuze ko ubwo bushobozi buhari kandi amagambo y'umugabo nk'uyu nawe abagomba guhabwa agaciro. Kuko ababizi bazi icyo bisobanuye. So reka turebe ibya Kongo biri kwerekeza. Ngiye mu by'ukuri ku ruhande rwanjye hano mbamagaze singikiye. Nta nubwo mbona ko mu gihe Kisekedi ahisemo gufata umurongo mwiza. Nge ikibazo cy'abakongomani gishingiye kuri system. Harimo ibibazo by'ubukoloni bitarangiye neza, ariko harimo n'ikibazo cya system cy'abafata ubutegetsi. No kudashaka kuba abo baribo. Baracyari mu mutaka wo gutwarwa cyangwa se guhabwa amabwiriza n'abandi. Uri wese rero waza system idahindutse. Ntacyo buhindureho. Buriya reka nanga urugero rw'ifatika. Hari inzoga ya Kinyarwanda bita urwagwa. Yego. Buriya mfashe urwagwa nkarushyira mu gikombe, nkarunywera mu gikombe. Yego. Nibikuyeho kari urwagwa. Ndushyize mu icupa rya wine. Nibikuyeho kari urwagwa. Yego. Ndushyize mu ibasi. Nibikuyeho kari urwagwa. Yego. Ibyo mpamvu mfashe mvugo shusho ni ukuvuga ngo Kongo basa nkaho bahindura icupa ariko inzoga igakomeza kuba yayindi. Inzoga niba ari umushari. Iyo ikintu bagerageza guhindura no kuvuga ati reka inzoga tuyishyire mu icupa rya wine. Yego. Ntabwo bikuye ko inzoga isharira. Washyize mu icupa rigaragara neza ariko ntabwo inzoga bikuye ko isharira. Kandi ko yica. Yego. Wahindukira mu kirahure ntabwo bikuye ko inzoga yica. Wowe ushyize mu kirahure ngabana babone ko ari nziza ariko inzoga iracisha. Ikintu gikenewe cyo guhindura icupa. Hakenewe guhindura inzoga. Ubwo abadukurikiye ndiza bari kumva icyo nshaka kuvuga. Yego. Nyine babyumva. Mu gihe system itarahinduka. Yego. Habe Kabila. Yego. Habe Kisekedi mu gihe na system idahindutse. Bose ni bamwe. Iriya system nagishobora guhinduka biteye kuko Kisekedi aracyafite umusemburo w'abanyaburayi. Nk'ungundi urugero ejo bundi yahamagaye Amerika ngo imufashe urugamba. Ariko biza kurangira Amerika imwitakanye. Harandi makuru Mr King. Yego. Ngira ngo tuzavugeho next time. Nejo tutavuga. Yego. Nejo. Natizangawe tujyanye. Yego. Ukuvuga ngo ndashaka kuzagaruka ngaragaza ukuntu Ubushinwa bwa buri nyuma y'igaruka rya Kabila. Ngewe n'ubwira umwihereye. Ikiganiro tuzakora nzagaruka nkugaragariza ukuntu Ubushinwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi buri inyuma ya Kabila. Ayo ni amakuru nge mwihereye maye n'abakunzi ba Matunda TV ku munsi w'ejo baze bari tayari tubisasanure. Tubicemo mbagaragariza ukuntu zino ntambara ubundi izi ni guerre économique. Ni ntambara z'amaraso ariko ziba zihishemo inyungu z'ubukungu. Abashinwa murabizi hari basa nk'abayoboye isi mu bijyanye n'inganda. Ndabizi cyane ibyo ndabizi. Mu bijyanye n'ubwenge buremano. Yego. Nyamara ibikenerwa byose kugira ngo biriya bikorwe zino AI artificial intelligence. Yego. Kugira inganda zikore zino modoka z'amashanyarazi n'ibindi bikeneye ubukungu buri muri Kongo. Yes. Bakeneye cyitwa silitis, tantalum, tin na tungsten. Amerika irazikeneye. Bari mu ntambara y'ubukungu. Trump n'Ubushinwa barazamurana imisoro buri kanya nta kindi bari guhangana. N'Uburayi. Nta kindi bari guhangana n'ubukungu. N'ubukungu. Kandi target icyo twita primary raw materials aho bagomba kuzikora ni muri Kongo. Izero ni intambara ziri gupezanya. Yego. Kisekedi yitabaje Amerika. Arayibwiye ati noneho Amerika nje nemeye kubaha ibirombe byose muze mumfashe. Byose. Nese Ubushinwa buricara. Ntabwo bwicara. Reka ndege kubivuga nzabivuga hejuru. Tutari twasoza ubu kugeza amagingo twemeje ko M23 yabonye izindi mbaraga nshya zo muri Joseph Kabila. Ni imbaraga nshya abana no gwabishikanya cyane rwose. Yabonye izindi mbaraga, yabonye inkingi ya mwamba. Yari yarabuze. Ubu tuvuge ko intambara mu burasirazuba no mu majyepfo igiye kurangira. Ya Kongo Kinshasa. Intambara nibwo itangiye. Noneho kubisubije inyuma se nibwo itangiye. Ubu intambara nibwo itangiye. Kandi umubyeyi uje gutaba abantu badukurikiranye bombe ko intambara nibwo itangiye. Buri bira mwabonaga yari maonesha. Ubu mwitega intambara. Ubu intambara politique
ubwo kuri political wing na military wing yego mwitegura intambara ko Kisekedi nawe si umwana uzarekura ubutegetsi ngo akira kandi numvishe ko nanga avuga ngo bazarwana Jiska nyine ibyo nikubwiye ubwo kuri military wing intambara nibwo igiye gutangira ikindi kandi twamaze kumva ko izi ntambara zirimo ibigugu n'ibigugu kabisa. Amerika n'Ubushinwa, Amerika ni ikigugu, Ubushinwa ni ikigugu, Uburayi ni ibigugu, intambara na Afurika hari ibihugu by'ibigugu na cyane cyane bivugwa hari nka South Africa ni igihugu cy'ikigugu nacyo gishaka ziriya minerals zo muri Congo. Meme burarega na Tanzania zikeneye buriya, na Angola irazikeneye, na Uganda irazikeneye, Congo Brazzaville irazikeneye, ndetse na za Nigeria zirazikeneye, na na Qatar ikeneye ziriya minerals. Nubwo ubona nayo ire intermediaire kuri iriya hagati ya Kisekedi na AFC M23, nubwo ubona intermediaire ko nayo nta kindi ishaka ririya buye. nta nasoza kugira ngo wenda mu byumve neza, wenda hari igihe kizagira wenda Bayingana Semugeshi akagira muri Kongo, wenda bakamubongeho wenda akazana nk'akabuye kamwe, nibwo azumva uburyohe bwako. Musi muza wakazanye ntabwo uzavayo nanjye wageze. Abakunzi rero b'Abatunda TV katubashimire cyane, turabashimiye. Dusoje ikiganiro hano, tugisoje hano, ariko Bayingana Semugeshi ndagushimiye, Imana iguhe umugisha. Reka mushimiye Mr King, dushimire n'abakunzi bacu, n'abantu b'ingenzi cyane, kandi bakwa subscribe, bibuke gusubscribinga ndetse n'amakomantere n'ubundi buryo bwose bushoboka. Turi hano kugira ngo tubagezeho amakuru, kandi iki kiganiro bakirangize. Oya, ndizera ko babikoze cyane rwose. Yego, ubundi bwo turabakunda, bari Burayi, muri Amerika, mu Bubiligi, muri Canada, Zimbabwe, Tanzania, Burundi n'ahatandukanye. Abumva Abatunda TV bose turabasuje cyane, turabashimiye, turabayambiye, dukunde kandi mudusharing. Yego.